Krumjari, TOMTV the morning talk raising the voice ki thorum yengbi bising bataram nokjari. Han boy ngasi Manipur phone riba Manipuri pawsi sing asige. Maru iba pawsing si kari kari ori bi hasi puna khangmina se. Han base lamjingba times ni lamjingba times the yauri base CAB gi mayok ta wakan fam khre rally set khre. Police ka mukna khrai ba paw yauri. Meghalaya da lambi thingba ho khre Tripura da khongjang sangshin khre Arunachal da mahiro singna rally set khre ba paw yaure. Nagaland da pung 12 gi ban ho khre. Haiba pawsing yauri. CAB na Manipur da sokaloi haiba Sezai Manipur Police na Saitok Rahaba Pom Siauri, Aduga Topa Pomada, Congress ki Kutang Sara Henbagi Kongjang Loisin Kre, Watok Ama Loidringada, Ama Lakbasina, Nungangba Pokal Lehaiba, MPCC President in charge Oriba, Timangi Babu Wafam Yauri, Aduga Topa Pomada, CAB na Manipur da Sopa Leroy, Asopa Leragadi, Wakat Minasi Haiba, Education Minister TH Radiasangi Wafam Kotorga Fongi. Matang si Sangai Express ni Sangai Express the Yauri Basi, Mahiroi Singsu, Kwarambanda, Kaitel Fami Singsu, Kongjang Sangshin Kre Haiba, Pawama. Sang Express ke han beleman de yam chong no fongi mathang si POKNAPHAM ni POKNAPHAM de yauri basi gap yaning da phongdok tuna kaitel phami sing sin tha lep khre mahiroi sing su khongjang changsin khre Manipur ban su hau khre ba yaure aduga makha ta ba pawoina citizen singbu refugee olhanaba lang ne haiba West Bengal gi Chief Minister Mamta Banerjee wafam ma yauri ngasi employee sing office ka da ba yaroi haiba Chief Secretary gi wafam su yauri haiba pawsing asina POKNAPHAM pawsing gi ahan belemai da phongba yam chong no phongba maroi paw oiri Matang si Huelan Pauni, Huelan Pau Diori Basi, CAB Kongjang Kansila Kadori, Total Shutdown Haukre, Kaitel from Binu Pisina, Sinta, Leptuna Wakan Pampam Kre, Mahiro Singa Police Kabuna Crab, Pau Yaure, Aduga, Adopa Paumada, Lenga no Wari, Sanana Baseva, Tarbasu, Koko Migi, Tomising, Lucky Driver, Pau Yaure, Luenana, Irang Tong, Lanbayakidre, Gari, Jamri Rom, Lamakang, the Pandun Lady, Hyper Pau Yauri, Aduga Topa Paumada, Total Shutdown Manung, the Lenga Kilo Sing, Mahilo Sing Amadi Dukan Sing Tong Hanganaba. Akan ba yathang tawthak rehaba pawsing asina Huelan Pau gi han belai mai da phong pawsing oire mathang sin harul gi thodang ni na harul gi thodang yauri basi CAB na Manipur soka da ba hojing makidi laitri haiba Education Minister TH Radiasangi wafam na harul gi thodang su ko torga fongi atopa pawmada koramban kaithel gi ima singna CAB gi mayok ta khongjang changsin kre pung 19 gi sintha lepa gi khongjang hau kre haiba paw yauri atopa pawmada Governor Tamna Memorandum Bisin Balaki ba Mahiro Singh Kaisampat Junction da security na lathi charge tawgre haiba pawsing asina Naharul Thodangi Maroi Pawsing Ori, Matangsi, Sana Lebak ni Sana Lebak the Yauri Basi, Total Shutdown Manung the office ka daba school hang daba action logani. Kaitel amasung dukan hang daba single license kakani haina ki hankre, Congress MLA Singh Delhi the protest tawdori haiba paw yauri, aduga atopa pawmada, CAB, Kaitel Pamising sin thalep to na kongjang sangshin kre, namduna pass torok labadi aikhoigi oiba fireb lauragani haiba paw yauri. Aduga atopa pawmada, Kokopina CM ga unakidre chingmi tammi puna section mi pampham haiba paw yauri, atopa pawmada su RK Megan Losin do not thambage commission the wakat crab pawsing asina Sana Lebaki Maru pawsing oiri. Matang si Isel Express ni Isel Express the Yauri Basi government na wari sanana ba kaurabasu kokomi menpeki thomising lakidre office ka da basing cherak pigani. Loina na atopa pawmada CAB gi mayokta ima singna nomagi sinthalep to no wakat mi pham sathakre M sunasu memorandum pikre haiba paw yaure atopa pawmada Manipur gi oirakli ba phibam sida ahum suba nupi lal gi damak sem sarasi haiba sarahan bigi wafama ko torga fongi. Haiba sina Isel Express ki maru pawsing ni loina na aroi bada Iraibak ni Iraibak te yauri basi UNLF ki hanagi chairman Megan Pung kunmari gi manung da thadon ba Human Rights Commission da wakat khrai ba pawma yauri atopa pawma da samana na CAB chana handana ba mahiroi singna any da khongjang sangsin krai khoiraman kaitel phambi singna CAB gi mayok te lep khrai ba paw yauri loina samana wafam da Minister Radiasam gi wafam ko torga CAB na karigum hiram amata da Manipur soloi haiba pawsing asina Iraibak ki maru pawsing oiri hariba ngasi phongna riba Manipuri pawse sing asi gi maru paw ma de ate to pawsing khana ne gidam ngasi khoi gi studio da lengsin lebri basi POKNAPHAM pawse ge editor obri ba ja aiga aribam ROBINDRO SHARMA ojabu tharam moksari Thagatsari ngasi phongna riba pawse sing asi gi ahan le mai da aya mana maru pawsing oine yauri basi imanda mana ba hai tare CAB gi ngarang de gi hokiba khoi gi parliament ki ningtham phamda puthoga masi consider torga pass togani haibagi matang dagi lamdam asida nahan makai indonaga pisto ki yam kan iho hauram badu ngarang dagi de mu anoba page sama hangi bagi mong da khoi gi CAB gi matang yam kan hojik se manpack amadi nefip ki hariba lising makha da yam kan iho je sangsin ba hogur hai tare ngarang dagi loina na kana marom da mu ngasagi sarkar gi side dagi education minister Radhesam nong phondok ki bada hojik makidi CAB asina koigi lamdam sida sola kadaba laitri punna khangminaba changi haiba ma wafam ma yauri manpack amadi nepip ki makha da sangsilaiba khongjang siga sarkar gi lairiba stand siga ani sigi marak sida CAB gi marai busi kamai oine khanbe CABC mamangi 16 lok sabha gi loiram daida pass tore lok sabha na
January tang nipanda masi ahan badi 2016 gi July da putokpani aduga August thada khanaraga joint parliamentary committee da thadagiba adna mamahaugiba January tang tareta joint parliamentary committee gi report si phangaba matungda madugi recommendation da kara semdok semjin tawraga tang nipanda lok sabha da putoka pass tawba madui session du lo sangre adugi badui session du da Rajya Sabha da puthokte adagi budget session aroi ba session Lok Sabha gi January tang 13 dagi February tang 13 ba chategi ba budget session do maduda khoi gi president gi speech ta su dum pangre se gi chatna puthok taena maduda puthokadra puthoidra mati irang si aduk matik tawre North East Manipur da kai da masi yaroi aduk matik irang tawre adagi kanu gi khoi gi political parties ne su tawi si yaroi ate opposition na leiba singna yaroi hana tawi adubu tang trani thoiga traum gi business list da Rajya Sabha gi maja hujiki bill si serial number 16 dani yaw sina handa gini mamangi February gi tang train thoim sum traum gi kanu du da yawre adu tai tu su puthok tre traum adu benu mitu su puthok tre adi puthok te bida kanu tawre lupam lotion gare maduda mung mayamna saida akogi honorable chief minister ji Delhi re tholokpada akogi cap thing bagi mai pak pani hedna akogi hata kangjai bungda mayam lei ga hukdna tawgi ada patamdu da hangnai hu wahang amakti lei masi Rajya Sabha da puthokta basi North East ki miyam na changjili ba khongjang ari akogi honorable chief minister yauna atai chief minister singna taksin ba tongan political party singna yadaba madudagi puthoki dabra natragana numit nini du da Rajya Sabha da akogi tongan ba opposition party singna tongan wafam da hekta sukle leptani irang tawgiba du da puthokno matam leidana puthoki dabra natraga matam du da Rajya Sabha da BJP gi majority ND gi majority leitaba du puthorsu pass to bunga moyena puthoktabra aibigi wangama dit adum leigidam ti leigibani ado haure 16 Lok Sabha matam loire maduna maram orga Rajya Sabha da putho hudabadagi KFC mathanta laps oira sijagre adubu sigi kanusida NDA government se amu halakpa taragadi machine namu puthokani haibasidi akogi handagi 17 Lok Sabha election gi campaign da karida moi BJP gi kanusingna campaigners singna adagi prime minister home minister na adagi we party president haibad natana election gi manifesto do su yawre si tawngena adubu matandu di akogi miyam sisu vote na boni sina sine na khanbra North East ta akoi kakte gi wanate BJP ji phanayam phajan kai asegi si tawni hena election manifesto da hapba du ba akogi noi si tawde si yaning da phongdok point noi da vote pidre di tawde loin kado tawdu hana de hena masing hena karin aduna issue da jagidabdo sinasi auna sigi kitang su sai no dilai ba sai vote matam dana moi matum koi ni laga kada da vote BJP da vote da vote thada gi ba aduga tawrani su bhai ga lei ba akoi na card si tawdoi ni ko ai na hayo yar ga kun card si tawdoi ko amang da ju ya ganjali ba de khoi card si tawdoi ni ko ai na su ngasai gi manifesto to hat do le do kada da vote BJP da vote tawre sin hogre mamanda khongjan yam kan jangsin nagi hujiksu adugo chapmanana ni hore ise akogi Manipur da hogi bahing no edagi pung tai pan gi total shutdown basi maitel on da kai mate akogi ban ga du no koi hade haidar gu ban du ni faja wa haidar general staff bu har chu total shutdown bu har chu ban ne du ni ban ma hore ngarang na khwar ban kaithel phambi singna dharna tawre sintha leptna akoi pot chai yon boko numagi karbar masa tok jo me ama sikanu ge akoi khamen sin ba haidok tna khotok tong nei nomagi pot khra yon yejang la pi khra yon jerge imung pu ba me ama bagi ngarang sintha leptna
sida akoi pesa tandrasu yare haidana masida tawga kep chatnan be yaro na dhara tawre sadam mairo singna dhara phame daily sale governor memorandum pire asauba irang maki thokde akoi gi muknaba khara security ga leiragasu irang chauna thopudi leigide tholoi haningai di leitri ni si matung tar si bathang mutang chum changkhel kaduna session je tang taraga humdoi bawolum gani akoi gi December gi kadongai putho kadongai pass to guno khangdriba ngasi putu nongini sidadi puthokpa yabagi chance dum lei kadongi akoi gi Assam gi minister Himanta Biswa Sharma gi matung inadi ngasi si puthok pam thokra haina aidi admaina thajab lei mana hogi bakanoda numinini kunigi mama da phongdok khibada dini sanbada si puthoga loksaw tho pass to ne hai gi bale masu center ga yam mari afaba leiba kano dom notice ki de ko gi neta ga du gi kan oi jaba convener oi ba yam BJP yam masak nai ba yam maru oi sing bam ni na mana hai bu su khara makai de ai thasi dingai oi brai ne khale adu puthok puthok tab yeng ba du ni hore pung 3 to de u ga ni si session je ai da laiba wafam di kogi honorable minister TS da samna kep na Manipur da sungchok su lo hai wafam sin somdana akogi main pek na ne fit na sina north east ki state singda indigenous people sing son gani hadna heta north east sin ba thungna khongjang changchin ba akogi Manipur gi su maru oiba civil society organization mayam amana punjal ga semba main pek ne so changsin laga khongjang changsin ba marak sida mityeng je chomgi mityeng na chummi bra lalebra somna lalebra chummi bra haibagi kanoma confusion ma ekhoida amya du lele si ka soena ada saida ina mu wahangam ka tan thamjaning bom khak leidi mamang da tang nipan da lok sabha na pass toro matung tang tara da phangkiba state cabinet ki mifam mamana sigi bill sida Manipur da soloi haibagi clause ama hapiu aduga Manipur assembly no pass ta Manipur people bill 2018 ayabo PBU haidna cabinet da warep daruga center taction gi bom lay matam du da cabinet na Manipur da suk tanaba clause ama hapiu Manipur sanhalo bai mani Manipur da sanhan tanaba clause ama hapiu haidna warep logri bado kepsina Manipur da solakani haibagi wafam leiba apprehension leibadagi state cabinet warep tu lawbu oiramgane khaleba ado hojikna ngasagi honorable minister da sam haisi government ki kanuni hairi si spokesperson ni adagi amorom da ngarang police na sai bu seja em legi da ado mana poni hojik government na kep na kaim soi hai bu sine bu haisi ei marak da kadang panjring bomna chumban lan bari khangde hadaki amba lusing ba sin bagi kanna tawna matam do irang do moda khoi gi lusing basing ada Delhi da kawi dana home minister na maduda home minister na khujiki khoi gi kanogi khoi sidai chali ba khoi honorable prime minister sa mobor sa mayam da caption han ba batam da sinoi kano tong ngam ga dan hangi hai bagi pau mu ka ta gi le ba admin hajin bor bi ai ko sumai taw re ka ga na adu khabar de mukti phong de khoi su phong de bam di madu official na kano lei tabrina adu ba men na ba su leiram ga ga na wakhan da matam no ta gi ba lan mu la le chumbu su na kong da ta gi ba hai pet ni he ga es masi ju mom lei ram za la ga singna ba am khalak ba am di le le da ada sam na ha ra da kogi handaki NRC Assam gi final publication da exclude tawraba khato orba mi lak tram bando madu hujiki KFC pass tawro matung da moi Indian citizenship pi dorin adagi moina hari si khakta or mo ate disu lereng bani 2014 gi 31st December gi mamang da sangakpa leibak ahum sidagi Bangladesh, Pakistan, Afghanistan ni sangakpa Muslim na taba singse moise sahi taruk bu suragadi proper document amat yaudana citizenship tan bagi pigani haibane ba sida proper document yaudana ba haibse sini yamna kanu te sahi taruk tension grand dipan da tension ma pande sak to kira aduna proper document amta yaudana su free and had the p ni haibse machine ba yam so ise hanadi
माजी चेले अखोई लोन संगले लेरे इंडिया दा लेरसु माजी इंडियन सिटीजनशिप लौगे है तारगदी माजी अदुदे लाकपनी हाइबगी डॉक्यूमेंट खरदि मा पुथोबम थोपने डॉक्यूमेंट पुथोगमदरगदी यादेबा अदु हुजिकती डॉक्यूमेंट यावद्रसु याने हाइबगी पोरम लाइने बस मसीद मसी वरे 19 लाख तुसु अते स्टेट सिंगल लेबसु सिटीजनशिप पीरसे पीरो मतुंगदा मासी इंडियन सिटीजन ओइरबनिना मा ngsaigi constitution na piba fundamental rights chaning ofam charpa lein mufum leibagi right tuma phangani ai ade oil se ba ai je foreigner sida changpa ai indian citizen se phangaba adu hujik leiba koigi assam da leibo borsa ma da leibo borsu moji indian citizen oidribanina moji akhoi manipur da sang pa da valid document ba moi puthok ngamoy अदुगदे कोई लंबी दा अखोगी सीएसओ सिंग ओरसो अदि मैरा पाइबिन ओरसो ए नंग सी चांग यावदे नंग बथोंग बरी मकों खंगदे नंग चांग पु यार होन ताथों ngamne अदु अथरो मासे इंडियन सिटीजन नि हाइबगी डॉक्यूमेंट दो पाइरे साउं कांदे आइनो मासे कमाइन थिंगुनी फाइलाइरोसिन अदैदि मासी चंगागा कराय नो लेरगा तोरगा खुंदा कोथा दा सुम लेहिबे याबी पोट सिमक खक्ति लेतब दिन लेये अदुदा अखोई मणिपुर दी से पिक्स याम पे भेली सरुक कनोगे कोगी तरा तो बगे अनि खक्तम चावबसिदा हेक्ता मिसी क्रिकेट इनगे 65% गुम तारबने लोइन बहुत चंदन मसिदा सेदा यावरिसे कोई नन लोकल मिसी लाख तरुक तेरे यौरे हाइकलेने याम चावबा अखोई सरुक अमा अखोई टोटल पॉपुलेशन सिगी असौब सरुक अमा नन लोकल ओइरे हेदन मयाम जे निंगदोन पोमनरी ने तुंगदा गरी ओरे कदगे हेबगी कनोसिदा सिगी मरकसिदा सुंब अमा लाकपसे मसिदा मी पायो दो मिसिदि लेदि लेकेन खलेब मतang sida ja ngasai gi education minister na thamgi wafam je miyam kadai ba thajin khanbi मसी खनब याय मसी अरु वफम हमने खनब याय थाजबसु दुम यावने खली थाजदबसु दुम यावने खली अदु चंगसेलकदरब खोंजंगदो मदुना मसीगी पाउखुमदी चपचाव पाउखुमदी ओइने ममी तागनी सिने स्वाद ममी तानी चपचाव पाउखुम मयाम चंगसेलकदब खोंजंग सिंदुना ओइने हेना खले मागी कनोगी ऑनरेबल मिनिस्टर को वफम सिनि यानिंगा कन खोंजंग लेत्रे यानिंदगना खोंजंग लाय अदु लेरी फिबम सि अयामना ममांग दसु अखोइना अहान बगी ममांगी लोक सभा की सेशन द सीएबी पास तौन बगे तौब होना बदा अखोइगी संगसिन ब खोंजंग सिदा जु उनगरबने अयामना मसि फुल सपोर्ट नि लेदखि बजे सीएबी चना हन ब यारोय हाबिसि वाफम ने मसिदा हजिक मेन पेक ने लुसिंगदुना संगसिन लेबो खोंजंग सि इफ करिगुम्बा सीएबी जे कानो दा पार्लियामेंट दा पुथोगा मसि पास तौगरबा अबि तारगदि संगसिलिबो खोंजंग सि मायोन जे करोमदा लाखु याने खबि बसी येंग बताबनी ngarang muktada khoigi CSO lusing na haibada karigumba masi namna tawraga de manipur gi oiba tongan ba phirep ama lorok yai lorok kari ka na haibisa wi kari torok pa ya bage haibadu madi matamna dum porok podu ngai min ba dare yana ja atopa pausing gi lokhatri ngai da tin brem tang lojege min jabri basing athen brem tang lojege mi ku khara da ngai minese इरमदम फंगबा पोलम सिंगना इरमदम असिमक्तदा साजबा कंगलागी पोलम सिंग फंगबिरगनी लुहोंग पंथाना लाकपदा मियामगी दमक लेजरे लैमा कबोक लोइनना लुहोंगबगी यखनब डिस्काउंट सु इजरी अकुप मरोल की दमक कांटेक्ट टोबियू 8131877217 नत्रगा 9612056941 कंगला कबोक चाबियू यामना हावबनी कंगला लैमा कबोक मणिपुर इहान हानबो ओइना लमजिंगबा ज्वेलरी ना मार्केट फंगबा सना मयाम सिगी क्वालिटी चेक तौबगी खुदोंग चाबा पिजरी अदोमदोंगी लेजरीबा सनादा यावरिबा एलॉय अमदि एलिमेंट्स कयागी चांग मरिक चुमना एक्यूरेट क्वालिटी अमदि क्वांटिटी गा लोइना खंगनबा ngamlagani लमजिंगबा ज्वेलरी ना पिजरीबा खुदोंग चाबा असि लौबि हौ अदोंगी सना अदु सेंगी नत्रगा सेंगदे हाइबगी चिंगनाबदु कोखनबियो अकुपा मरोलगी दमक लमजिंगबा ज्वेलरी दा लेंगसिनबिराउ लमजिंगबा ज्वेलरी Good quality is our priority.
ब्रेक की मतुंगदा मयाम बमुकना द मॉर्निंग टॉक रेजिंग द वॉइस की थोरम दा तराम लोकसरे ओजा तो पाव अमदा मुक समानबा हजिकी अखोगी लेरिबि इशू सिगी मतंग दाइब तारे तुंगाना मुक ngarang si lenga ki makai digi thoki bo order mada total shutdown manung da lenga ki loisang sing mahi loisang sing amadi dukan sing thong hangna ba akan ba tang taw thak hai bane chief secretary ne thoki ba khogi order gi matungina hariba kaigumba employee sing amadi dukan sing da thong hang da ba khota ba yaw tar ga di kaithel da dukan sing du thong hang da tar di dukan sing du gi license ka khot pa kan mayam ma yaw re majda lakchini se government gi atopa department sing gi thabak thoram da di tangai phadana tawde ade hai jar ga di tawgi badi ai aduga mahiloi sang sing da thong hang ga da ne har ga di satra laktra ga di mahiloi sang di kari oidui no sini ban si yamna toina thengna ba kano ni khogi kano si state se ado hojikpudi khara handare hai tare nahawai ga duan hete yam toina tawdu di tawdre BJP du singba government se lakpodegi ban kauromaga su bando tawdinga da hawdinga da wari tai sana da yana bo porokna hando hanjin tawna ba yam jawre adege khogi economic blockade nation highway da tawbu simu su adu mati handegre ada sage banda office karakta ba school ka da ba adegi thong hang da ba singda khogi atamna action lobasi kya kanna thengnarakte do hogi bo mamangi ban ma khakta su sumain tawduna action lawni khonen tawna ba ma khak leiki ado maduzu ayam ba department adum kanoni haibudi ade hujiksu handak ngasi gi sisu sumaina thoe municipal corporation su thoe dukan license ka kane haibuni singba mamang da di petrol pump hau konjan gi bani thong hang da petrol pump license ka kane nak di petrol pump gi wadi sitagra male petrol pump gi di yaurang tre adege officing ka ta yaro hare school gi ka ta bi yaro hare ado lambi da picketing to mayam ma leidna masi salandra ga di kabain to gadra ade somda ahing li aga leigadra ahing lepadu employee mayam du ahing lepagi kanudi kramain to ga lekadra haibuni singba mayam amaka lai amarom da muksu handaki bansi akogi yellow misingi kanjanabagi kanoni hedun sangjaliba khongjing amakani mase masida government na yamna atamna singna ba man bagi pot ma sum mi yim su tar ban soya de to ya roi hai bagi pot ma mi yim sta adu ai sum ji yeng poda masi matung tarak poda thoning da tho ga tholo kadra hai na ai nu sati poi kanu gi sipai me ama handa company trang war kanu thajale en to do naga issue ga mari le na bra na khannaram mane do hoi jai si bi ga oiram ga do man sala si la ka do re ar masida kano to ba punna oigadra khare hena CAB ge kano to bagi oigadra sidi pass to urani na adu leiramina sibu oirunga do manjilla bani ada aina haijening budi sini mamang da khoina thengna bada khoigi Manipur road transport corporation hingi da sumana ban hek to buse moigi bus da khoigi escort to ga CLA adu employees ngadum to sa chabya adu police packet hang do kani naim thung da kada koi report lambi tha ko naim thung da ido sem da kai da jaga da hang do kani petrolin kung na sat kani gari chelhen gani aduga adum employees in do my bus to adum kaja biya adu hujik ti sung bagi thorang di leite aina government da appeal tawjini mudi sumaina employees in ka dia de haiba ta gadi ka ba ngamna bagi thorang amusu government na tawba sumni aina ai simu su tamjani natragadi mukna bagi rom da hena sum lakpadi afabo dina tena khanjuja aduga atopa pa moda mu koigi congress party go na su CAB gi matang sida mamang dagi hongna su sanction duna lakpani khongjang je CAB pass over yaroi akoigi firepti hongba leite khotena haiba hujiksu CLP gi leader okram ibo bina lusingba mute kamu ama hujik Delhi da leri jantar mantar da khongjang changsin gani ka haiba wafam yauri jamana na ngarang si khutang chara hen bagi khongjang da koigi MPCC gi president in charge ori bati mangi babu gi wafam da leri bi issue si gi matang da sarkar na tumina leisili bi kari gi no na mung na hongna na mu hangbai wafam amu lai sida congress party gi local ibo khongthang sing na kamai yeng bi political circle da gi dum yeng doira kamai tong mamang da Rajya Sabha da puthok pa ngam gi da ba puthon gi da ba dusu
कांग्रेस की याम चौब थौदांग यावेना हाइनबु लेखि opposition के अचौबा बा लेखि हाइनबु लेखि मदुमगनी नतरगसु कसाई ओपोजिशन हाइबसिदि गवर्नमेंट न लौरइबा खोंथांग दुगी मायोक्ता अयामबदि दुम लेइबा ताबनि ओपोजिशन की मथौदि अदुदा गवर्नमेंट फना फबा थबक तोरसु क्राइनो खितंग अहोब थीरगा नांगनरिमनेबा फदी याम फै अदुबु सीदा हाइना तौगा खितवरसु असोइबा अमतंग वरसु थिलगा पुथोगा हाइनरिमनेबा फदी याम फरे दु सी मतंग काइन तौगा तौनरिमनेबा अदु बस सिना ओपोजिशन की रोल ने बलावम थोपनी अदुगा करिगुंबा सेंटर द इंडिया गवर्नमेंट लेबा मणिपुर द कांग्रेस द कांग्रेस लुसिंग गवर्नमेंट लेरम तारगदी सिगी इशू सिदा लौरमगदोबा थौदांग आइदी अदुम कनोगी अखोगी केब के मायोक्ता दुम लौरकदा आइन खले लौरकने दुम खले अदुबु हुजिकिदि अखोगी कनोसी बीजेपी ने लुसिंग गवर्नमेंट होबनिना सेंटर सु लेबनिना सेंटर की याका येंदब यादबा से खुजी कनोना अखोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना सिगी मायोक्स दे कन्न वांगा गरो मयाम सि कनो मोबिलाइज तौदना खोदना सि मोरि इरांग सागरो दे नोंगाला सिम से लौथोकनी लौथो इरो मन लेतिएबा अदुना दुगी पोसु लेबोबुदि अदुगा मरी इलेदन लेबा अदुना स्वाइदा मु भयावना अखोगी ओइबोबिन सिमसे ओरिगदस सेंटरना मतम माइ कांग्रेस न लुसिंग बा कनोनी यूपीए गवर्नमेंट तौनु हाइना मुइफाइ चंगन की दगुंबा अदगी कनोदा अखोगी ग्रेटर इम्फाल एरिया दगी अपस्पाइल अम लौथोक कनोदगी स्पेशल एयरक्राफ्ट अम थारागा पूरा दिल्ली द तौय हारिमी सि तौनो ना आई यारोय एन तौरगा तौय हाइ ओइबोबिन फोय अदुना सुम निंसिंबनी सिमसु अदो लाइबा फिबम से ओपोजिशन की तौहम थोपनी हौजिक राज्य सभा दा एनडीए की मेजोरिटी से खरा वाट माले 2020 ददी मेजोरिटी ओइनी हाइप पाव मै थेंगनगी हदकी लोकसभा इलेक्शन मतुंग सिदा से इसम समना हाइबदा हौगिबा फेब्रुवारी थादगिना हौजि फावदा राज्य सभा की खरा वैकेंसी खरा बुद्धि अखोगी मी कनो तौगिदना खोटकेन तौरी महुत हापा को अखोगी बाई सही तरु खुदिंगी सुम रिटायर चटपनिना रिटायर तो अहांग आंग मेंशन बनेबा मेंशलिउ फम से पंग्याम याम खिद्रियन खले अन आई हुजिक सुराय सभा दति कनोसी एनडीए ना मेजॉरिटी सी अदु हाकना लेरंगबने बाई चप चाव मसिंगै हाक खंजद्रे अदु हाइजा निंजिंगद्रे अदु आई खरा वाट अमदो माले अदुना करिंबा लोक सभा द पास तौरगसु राज्य सभा दा खरा ब्रेक लेगद्रा खोटगद्रा अदुसु येंगुबुदि याय अदुगा हंदकी बतांसी कनोना कांग्रेस दा अदगी अतैना मियामना फना कन्न लावरसु फना कन्न खोंजंग चंगसलसु मसिंदम न पास तौगदो माले सुंसु सोइदना दम पास तौगिबा याबगी चांस याम वांगना दम लेहाय ममदी ममांगदा कोगी होगिबो मुनसुन सेशन दुदा कनोगी तृणमूल कांग्रेस की एमपी मना हंगपो वाहंगदा अखोगी एनआरसी की फाइनल पब्लिकेशन दा अखोगी बंगाली हिंदू मयाम अमा अखोगी लेफम लेरोइदोरे हाइदना पुखतपा वाहंग अमखक्ता सिगी लेबा सिदा खतो होगदबो मयामदु इंडियन सिटीजनशिप पीबनेबा अखोइना आइन अमा सेमना होटनरी हेदना होम मिनिस्टर खुंगिबम ले मदु आइन सी ओइदोने केपसी ओइदोनेबा और बपुंग ओइबदि मोइगी एनआरसी दई खतोकपा मी लाख 53 मदुगिदो कमाइना इंडियन सिटीजन उहेनगदगे इंडियन सिटीजनशिप पीगदगे हाइबगी कनो थिरकपदा तौबा सुंसोय सोयदन ओइदोने हदगिसे अदसिदो मो हनगाय ओरेदि सी तौदो ओरगदि एनआरसी दो पैसा संगना तौदो करी कानरिगे नसाई 1985 के असम एकोर्ट यावबदगी तौरेने सुप्रीम कोर्ट के यावबद सुप्रीम कोर्ट की गवर्नमेंट ने तौनिंग पोतेदा सुप्रीम कोर्ट की अकनब डायरेक्टिव यादना तौगिबनेबा पैसा मयाम संगिबनी अदुगी कनोगी एनआरसी की कनो ओइबा आईएस तो आसाम द लेबदा खुदोंग थिबन नंगप यायना हरियाणा दर कायदनोमा मतम कक्तना डिपुटेशन दा इंटर स्टेट मोगी केडर कनोदुदा डिपुटेशन थावना सुप्रीम कोर्ट हाय थागरिने अरे याम का पैसा संग मतम संग होनरुबदो सी तौरदि तौरमदु फरम थांगोका थांगी केम तौदो एनआरसी का तौद्रसु दुम याने याना दुम तौरगा सीबी जे पास तौरगदि अदुम ओइरसु दुम याबजाने खले अदो तो पापा अमदा लेगान वारी साननबा सेबाउ थारबसु कोकोमी की थोमिसिंग लाखिद्राइबा पाव यौरे सिना इनोनागा पिस्टो की मथांग सिदा सरकार गा
adagi kokomi ge market ni si marakta leiba bukna basini mamang da kokomi ne ga phongdo kibda sarkar ga pau phongna roi ka haibu mayam musu yaugre ani si gi free si kamai bi wasi ten tak na hairabda kokomi na taliba special session na kau hoido madu kauna ba warep laura di moi wari sab la kan khale adugi hek kaudri ba session kauna ba warep laura session hek kaudri ba budi sangai festival su boycott tawri sarkar su wari sadore haibde adu gamena session kauna ba warep laura di moi wari sakwe da tradi moi wari sab sakne ta jat gamenge session ko assembly session ko basi ani makidi kana ga dong malen khali CAB gi su kokomi gi su kargumba sarkar na basi kaudar ga de Sumai, karena ni karena roh itu memang dite karena ni adu gamena kauning de memang sekarang baru na aku lagi laiba member singi mereka lagi loy na mang na naga isu di batang da lau gado warep tu hekta mut amat tu ina jana ba ngam gado mante ai bagi kanuta kau da beri hena tai adu kita aku lagi kiep ki matang da aku lagi Arunachal Pradesh ki di ngarang Semua itu kan orang kabinet nak kena daga stakeholder sing tanah daga recommendation am thani kai na tau bani. Ado aku ini suhu pau yo ni di leite. Ado ka sida aku ini muk kena ningai bahang ningai wapom Mizoram ka Nagaland ka Arunachal Pradesh ka si ILP set na bani. Kuai degi huji kiep ki mayukta kena stand tauruga lady se state home si yaw Nagaland su Nagaland ju ban hore kai gamene su yatri ni Manipuri hogi gamene su yati Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh na adok mati kiraga ILP su sanna dapa adagi mayam da pangsang da sang ya bas na tiro da we moram se kidri se kari no si ju thauna le mangre haningai wang oi bas kada we kidri no se aduga losalak pada tentana irang thong lan ba ya khidre gari chamri rom lamkhang da panduna leire pau hi ano wi na tre wacha mamang thak tagi irang thong barak thong gi makru thong gi masigum mayam side dum pau si singi ahan bale mai da dum acho so pau ina dum khangna rama ngak tane matam masu kui base jiri lambi gi pau hi di khoi gi khabor na phong ngai di na tragana television sing channel sing leire ngai di loidong mandreng khale jakai ba phum thamining Facebook taga WhatsApp taga ubuda labi baudi pada pasena nar na ure thong gi pibam do dani yadri se adu thong saba sibu lep khre hai bam sungarang nan ama ka koi gi transporter singi mai kai digi adu mai na nuai taw phong do ki bam se lei ka do lep no khangde matam ji kui man ngre thong sab ja hana su sabai wapam ka no taw ngan na se lambi sem ba hor pa dai digi lambi pa thok hor pa 2006 1996 por male da kuire da asigi kanu horpose adwai matam du digi hauna thung ji saba horum abdi na loibe abni se adu khwai mo thung ani se dum sumcha sadana thambane ba ate ate masam sa de dum saba karam agenda ga lebi sano kara hang ri sini mayam kari agenda no sibo labi sibo de politics tawrab jala masibo kamai tawron de gari me am di som loi chale ka som da salam ba khogi kanogi petroleum product pu gari mayam thau gas mayam so mogi koima gi kano da lambi pak thok pagi lambi sem aduna gai do amuk ting taw pagi no yam ko tung cha de na som da loi chat na leim ne ba aduna hojik su muk kamai taw ge bo thau gari hek la ba gari tai ma loi thing adam yam karam chalan de aduna nami humni surba mangane surba to fire ga lambi de leibse yam wa ba ja ne ba lambi da pot dai bom selai pot sing de bukrai de pot le don kari pot phang do no gai de rak pokra porok pokra to phut to sing ne ing sar ga to hotok na wa ba phiom de lei ja ne ba masi ye awa ba si su gam ne khra di yeng chen bi ba chum bani upai lei trap ja la asa ko ni yeng ro su ka su to ngai lei tri si lai buk ta de de na irai bu ke du ta de na hai na lei rap ja la kaim to ngai lei trap ja la kaim to ngam trap ja la adagi nimi sam ni loi ni ham ne si lami si semba adu thong du phau gum dai hore adu thong si thun lo sin na ba akoi gi dol ju manari mi sarkar se kan na taksan na ko da dhana ga khra to su phab jani BJP na development BJP ne heta horga jiri dambi thun lo selo barak thong sa ba lo selo de BJP na ni masi phajana thamgo da ni BJP na horga torga reli ga chatra khra to khra su kdo to ro kadra sorok si yam sang na yam phajana sema ga ju lambi je yam phajala ga ju thong do yadre di upai leite hai dare
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯤ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯇꯣꯛ ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯗ ꯚꯣꯏꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯄꯣꯟꯐꯝ ꯄꯥꯎꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯔꯃ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯥꯎ ꯀꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯇꯣꯛ ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯗ ꯚꯣꯏꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯨꯡ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯇꯣꯛ ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯗ ꯚꯣꯏꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗꯪꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯦ